Abusia for Naana Brown ababonten ababekasa yes na obeka nsem bibiri na ede afa nyoma etwagu e social media no so ene eye na awo no ho na chese wutimu se enya asem keto akra Naana Brown ensem pi na ana wabro so na ubeka ya oni Agradaa enya issue bi ansa na okwakowo sanso so ana chese issues bi e koso between ono ene sibo sister ena chese Akwankyerɛ ene baby love ne chese omo makeka ka ho ni na nsem bibiri na ekoso ni nyina no Naana Brown enya ho atumi eyisa ensem na se wakeka ho nsem bibiri na enya asem keto bebo e de rasa ensem no mu but make sure say obi subscribe to me abro na e won channel like video no so na bibia enye kama pa yes Naana Brown ene eya Agradaa e de boy ni gidigidi pa e social media no so a chese na obia e kire ni tumi se owo power Yakopon e de amana chese obi tumi e de twage no ho Naana Brown na chese ode e Tameawuo ni communion wine e be kasa ya na se de be ya Akwankyerɛ social media so after say Agradaa e be ka se owo krampa chese semi producer ontimi e be fi e ma chese nsem de bebre na ana Agradaa be kan sambre no e ma chese Naana Brown so e de reply e bae na after say Naana Brown rade adom otumi awo afa no afa ne ba no wapabonten ababekasa na kasa wabeka no chese obetubi e de amane Agradaa pa enya asem ketwa na ekwan ofa so a chese awo no ba ye nina no onya botre akirikiri no wie no so no na chese nyoma bi e koso social media so about ono Naana Brown ene sibo sister ena chese Akwankyerɛ ni baby love mun sensem no ni nano eye Naana Brown atumi abo awuro ma chese enya asem ketwa kwa na yendi kan ne nkohwe ensem a chese Naana Brown ebeto ye edema eye Agradaa na wo kiremu se wontimi enkonko wo mfa ne ho mfa ne ba no after se Naana Brown ewo ye no de obekeka cha Agradaa ne yenko ni nkotie ne ekwan ofa so awo ne ba ye ni nane yenko ne yenko nkotie afi ye ba abusua ebeto aso edi kan me de aseda ema otwedi ampo Nyankopon aseda eni kabia just asida chenchire asida piesie asida emu osham medema otwedi ampo Nyankopon bechi bua woni ahyasie na woni awieye kokromati ayensa ho mmopoi nya woye alpha ni omega nya obi amono no bo no hey saba pay ena me na nadra esom prophetess Naana Brown mede aseda edemano another 3 weeks I rather they make a labor word hey then you probably say where are your part 1 part 2 ni dem nim power bet na come I want am come I want a fire ni be ye aduma tio then you probably say Naana Brown be wa ma ya hye then you probably say Naana Brown kwa woso kogu nani pebi say Naana Brown wo wu krawie emu asofo bi e be sore be kasa ye edi hu e be to me Naana so na woni mu hu twa na tigare fie wo so we ye konfo ba wo so we ye konfo be ma se woni mu hu twa ho a na tigare fie na wu ko twa asuka ya mama na me buy direction bi ka change baby say wo ye me follower don't talk mama obia mo ni Nyankopon din na me nso me mo me Nyankopon din the battle line has been drawn na ni pe bi ntia se he yesum nyame a wotiase yesum nyame a wo wani yesum nyame a wotiasam yesum nyame a wo no ebi mo Nyankopon wada ebi mu Nyankopon tumi nkasa ebi mu Nyankopon tumi ndidi ebi mu Nyankopon tumi nya ye Nyankopon no oye otokina-do God oye bibia sai Nyankopon na Naana Brown me de me ho ato no so onyame na edu babia na me na mateche na nipa mu me na nipa mfa me nka ho na man yire free nipa mu sai nyame na odi me free ateche mu odi me besi man pont na bia say rad na me de me ho ato no so onyame a wongu ni pani ma se onyame a oka ebe mu na wo sha wo gina no say rad no e na me na me de me ho ato so amen ye din komo pa eni ba bi say Naana Brown wo kwa ko hey na me tina se na me sere na me sere na me erade na se me de me mawuda do na wawu no wo hu mprenu
What am I say? Every say me woman yes mo Christo mu. Na when na etumi aba be ku Christo. Na wa be yi me afiri mu. Thank God. Yes, you nyame oti asewate. Mama nka se me nkyira wa wutie me enne. Ansa na e betwa ye nkomo kitiwo abi so no. Onyame ade ye ho ato no so no. Wo ye nyame a wo kasa obi nke bio. Wo no obi don epon na wo bi ntumi nkantu. Ana ono ketuma obi ntumi mbie. Wan ni Bayifoɔ mbeka se wo ye nyame aka fa ho na enne. Wan ni afia firɛs Bayifoɔ afia tumi abosakra betri form say the Agradaa ka fa ho na enne. The Agradaa ka fa ye ho enwa na ebem. Me ayo nyame na afra me. Agradaa mfro bi ngu na nim asi. Wo bi to me emfa me nwanhi. Wo mfa otan bia wotan me. Enko tutu ebosum ko twitwa mponche. Anya nyankoma de. Ama Agradaa ntra wo se nipa di to me na. To me nyina se Agradaa nsa. Edro bia nkadem. Na se sa to me we na nyame na boye. Na se sa to me ni sori wo me obi nyame afra me so. Na ni pe nyina ka se nyame afra me. Na ni pe jojo me. Na ni pe sre me. Na masanya fa yefunu. Na me na mo hawu. Na ni pa ye me akantan de. Na ni pe tumi abe akoye nyankoma de. O kan se ba fa ma. Ni pa akoye nyankoma de. E de mimi moja. Ene mimi ba moja. E de be ma ne ho so. Sa wo tumi. Sa wono no ka etumi ya atuma. Wono no ye powerful. Na me na dey so ye de me san bibi. Oh my God. Wonso ni mu mame. So for wonso ni mu mame. O jina chiri anointing aka no. Anya atuma. Obi de me be sesan bibi abedi tumi. Share. Die nyame aka no me obi ntumi mmekumi. No me confirm me ka say. Oh say me kan na abem. Oh say me powerful. Eya me mi featuring. There be o. Agradaa nka bi nhyem. Ye kumi dada. Me wu ya cho. Me wu dada ye sim Kristo mu. Ye sim Kristo mu. Enti so betumi akumi bi mu a. Aje koku Kristo no we be pie. Ne we say wu bi mu. Amen ka asem kire o. Ye say kwatro kwa. So be ma ntoma. Eya bisalidin. Obi so be ma we wie ye pa. Eya hwe nipa na wie ye. That's what I'm talking to you. And go straight kasa wo si adro. Adro bi e dem. Ye no onyame ama yetumi o. Wonyame wa ma yetumi ache. Wonyame aye niama na gu ho dada. Si e ka se Agradaa si a Agradaa kasa. Yes. What am I say? If say aye nyame tumi. Se wo je Agradaa di. Na wo so no nkuto ni nyame a. Me se hwi ni hwa wo bi se Agradaa wonye no. This say bia wankasa wo nyame ketekete wo doubt ne kase ye, wo doubt ni wo doubt Agradaa kase ye. Ana be ma wo Agradaa tumi da. Amen kan sem bi na ye nwra ya sem. Men Naana Brown. I want to start Sunday. Me am me na Sunday na Sunday am a chance ba fa me kop. Na the way dey me die. Me tumi won say obrempon no the time aso. Ye do hospital right na enye. Jesus Christ. Enye wawa. Then I may hear direction. Once I may hear direction be Monday. Direction Monday. Me catch any baby say. Direction na mo me Mon hwe me bobre. Na mon hwe me ni pia. Na mon hwe me ni pedua. Ma me ka say me show. Monday before no. Eye Angel Gabriel. How ye Monday before no. Ne color e blue and white. Wow. Ma me ka say me show. Essence na mani abra na me yesunsun ndwuma nti no. Sabo be hwa me share red. Sa red no so a negative power. Wow. E color Monday no. Ne nti na me di provoke angel no.
and I made blue no blue and white me di boom and to you soon nipa wo bet direction na me here na say me din komo pa na komo we be di part 2 at the right time. Negative color is red. Monday and Saturday negative color. But me share cojano at the provoking angel give out. And I use the color blue and white. Na me di boom. Can be some I won't say why did I use blue and white? In fact, many brains I can say me black and a red. Yes. Yet some you must see you. Some you more. And ya grown ye be you. What am I say? Me share red provoking. Tina wono na me starting Sunday. I want me engine room and me do grass on Monday. Timi tina wono na me ni abre because na Nyankopon me hu se my woman day. Wow! And God being so good. That Monday no I'm here that direction. Monday na so and I'm obrem Paul. Mama class em cha me da munyina se. Me da madofu nyina se me followers. Asofo mpanimfu na ebom pae mama. Asofo mpanimfu a na efrem ne me bom pae. Me followers ana mo se mo kukuom na mo bom pae di machi. Mo ana mo de mpae bo di machi. Mo ana mo kai me all the bloggers. Me you be biere free mu. Wonyame shira mu nyinala all bloggers, all followers, all loved ones. Me you obi biare fi onyame shira mu nyinala. Sa me se be bobodin ha won me mistake. Sa me se me bobodin ha me mistake. Na me modin because munyina rafe poye ko pima toye munyina maye ni nyina maye adwuma ni nyina wonyame nhira mo me wo ye odo am show media ne so everything me what me ya sorry odo am show me da obibias wonyame nto munyina mo nkwam amen wonyame nya mo kese pa amen wonyame mo amo ade bia amahwere wo pe ho enije bia amahwere wo me ho osu bia amahwere wo me ho dia me ena me ho nti mo fam nipa bia wo hwere me tie me ne onyame enhya wana mu wate onyame mo amo na onyame nya mo kese pa onyame nhira mo abusua so no ane akwakuti ade abaje se Naana Brown chirima chese wono de odi kan ewu asore ewo Nyankopon mu a chese nyade a Agradaa ne mo no kan no ebetumi aye adwuma da ampani apa so Nyankopon adom no ama chese ne ba no watumi aba bedu asase su kama pa chese boni bia anto oye ne ba no ene ono Naana Brown no ema chese wakeka na atwen na ede akire Agradaa chese enyasem ketu akra na abusua enye no nko Naana Brown to aso kan se mebri na obeka se eye amankrado ene chese baby love ewo issue kese pa ewo social media no so enyasem ketu a chese tutujagum na eka ho bi na Naana Brown echechensi mu chese se eye amankrado betumi de eye utumi se okane kasakwa ati chinchirim betumi de ye natina ne maami gagamu na abone achomo na chese won kasa nti omu bima sanso so ana chese ya mankaro betumi ade eye baby love insense ma na se nyoma ekosu na betumi ache no na chese nka eye asumdwi ebeba social media no so na nsem de chese Naana Brown ebro bisu ye pa ebusa enyasem keto akora yanko na yanko kutie eye ensema Naana Brown beka fine sibo sister eye chese amankrado baby love mu ene omo keka ka honi na hontokwa no apia bel ka mun sensem ni na yenko ni nkokuti eba ebeto aso na mamenka sembi wa oje midin na oje me months ready no don't joke with this prophecy mamenka prophecy bi chemo coming do time I was a sol camera sorry gram me start here sorry although me ya sorry me hwe nipa ofie but me start here sorry ankasa utie enti coming do time I kasa wa camera but I think I need to tell you people something nipa bi hwehwe me pa me nipa bi pe manim guase nipa bi hia me pa se nipa bi tena se na mo hwe support bi a adofo bi edi ma me wo media ne so odo bi nipa bi yi kire me na eburu adwen ene ntiase so ti nipa bi awaki bibia to wiem ade we won na me bon mpae me started me bon mpae last week about nyame bi cause of social media me bon mpae na 3 days and me confirmation
Nam sadie we. And nam yese me balana nasi jai. But enemy yese me ba. No so okay, o de o kasa ya kaso. Nam say I need to tell my followers. Nipa bia work bia to from maybe o wiem. Na time is coming wa so do me no kwaba be me town. Yes I know my yen. Munti asem na munti enkomo na me di no. Wa so do me pa no. Yeah, they need to the stand say me ba ya wo town for. But I'm telling you, at the end of the day, no, there will be a victory. Amen. At the end of it all, no, and a best and so I am a follower. Oh, I know Jimmy Dina would be a cheap. As such a be a bo, a won't be a two. The echo should be a rabbit patcho. My wedding now. Come on, I mean, the motor masepa. Mumma when in now. Be wise van dam at the semedo. Uyami shrub. Samuha Namuti me video we munti any ye. Almost said obido me pan on misbehavior and money young one. Almost be a follow me. Nasa even put a time is coming or trap ye be Eddie Dimatem and money young one and any pana gain and any panel and ya debia yato atom from him. I've seen it. Beginning me gonna maintain ya maybe I say. But Agradaa mama tiasie. And I need to tell you people, mama when in now, stop fighting among yourselves. Stop your friends say writing captions. Stop. Mama when in now. Na mama mompai bomunya den. Mama when say mu refi mu ho bibia. Mama when ni mra mo ho so. Na ya de bia yaye. Sa agenda we to me. Enya mo na mo kokuno. Na ebeba ba be sim so agenda. Mama when nya den. En na ho. Asam na me kan di love it say me do. Agenda bia omo create. I'm telling you. I'm a pay me at all. Ain't you know? Agenda ni ye fan start one adofo no. Ain't no? E be ka me madofo no kra no. Me no masem be omo hi, me hu be omo hi. Omo create o time sa. Nti omo ni omo ho kokon later na eja dem na e da be gina prophetess so. Me this time obi he nyame o. Daddy. My pound cry. But I have futuo. And I me to my dofo, my followers. Nina sa mama mani na ho. Mo bia nso so to kwaso. Wo so obi no ye fan na obi ben wo. Na oye bibia mama mani na ho. Eye tiawa. Na mama men kan sem bi nkyere mo wa. Before I call. Mama yenjai hating. Mama yenyi otan no. Auntie Mabel to say, what time be brebe no. Mama yenjeje mu. Because medical catch am say enche Yesu ba o. Yesu su end time. Say emre bi etwemu. Me muntie nkomo na me di ni ye. Social media nyama ekoda me di touch kra na ya de nyame ase with worship na ya kono say amen can say me say last year obi tumi ko farm adwuma e ko farm adwuma tumi work to the stand say o sem adwuma obi to me Tameawuo me ba e work to the stand say was semi obi prayer say kame wo be semi egumani masia makama ma fedro anom se ni pan wo ye me dofo nene sa wo nyame aka wakoma. Now the same nipa na oma usun last year no. Tien komo no. Nipa na last year oma usun. Me do part at saying oma usun ye. Ebi mu nya BP.
ebi mu kura no na omu hu ni omu nye ebi mu kura ko pains mu too much say ni pan mu bi mu say matumi dia chem na pamocho ene mu mfa baby love so de enche e pamocho bebre eye nkomo pa na bi di ne nano say sakrofo no mu yi omanim say ka prophetess Naana Brown shobi ame ma yedi me akotira na aye we gu manim ase na ma ye ha me je wane ase creative police ayi with MP minister me mas mama be kai bi minister bi dia be hyewo se be ase edru yedi me akoto afi ase ni ase creative from 9 when you asan be cheme yedi me ko asem arehusem na madwuma nso just ensem na no thing se sankrofo we mu hu ni se omo bonne no matumi di acha omo a be derade ase me mpese obi abe hate obi because of me se matumi bie mapomem adi acha omo a me pambo chow dia baby love so de ye me no baby love me hu so yi nanim but e bia na underground no oje omo nyina omo ye bi James ye bi omo they were all one some of the chewe na ebe ye ya mo fanche bi na mo ntwitwa so ate se matumi di ache ada mo ntumi fanche bi ko ya kan kra de na e horror na e tan bi de ye hu ye si hu anya tan ba de ye hu ye ba ye tumi di acha e wo si ye tumi di bi che enu nti no asama meka twa to say mo ntwitwa so afeni ko na wiye bibia betumi asi mumma ye ntwa so don't inherit your enemies your friends enemy of a mind asem way manage ho na me dedodo what ma say ma obia me inherit said yama we mu de ye mi se matumi di ache dia nyame mesremo me di nkotodwe sremo me de makomemu pamochew mu we baby love ni omo maka no so mobo na mo fanchom me Naana Brown me gina ye dia me ni nyankopon waka ni nipa bia oda me otaso ni nia me justice me bompa say radem farmer me no se me si me jema it's up to me eya me mpa ebo me bo me kukum ene me sunsun nwuma me ye eno ye me but mo amaka no se opon esuni bia mo femu no aya na me twen mo too much se nyame atie ye mpa ebo ma sa o ya wo ne fremu a mo mesrerade se on my baby love so outside and so en free mu try me nya deal do America wo a very big shop nani pan or jenny am 1,000 every product or 1,000 me ye full container gave your friend to Tujiku or to me convince shop owner Emma okaya can say me near ma just say na earth Emma papa ne cancel deal wo fama ye me dance di e wasem ha send nipa we oti say or ye broad daylight agent so obedi me bone say nipa no oni me ni asem o but no feel say wodo obi ti wo gina obi so edi me bone ya we say nipa ni di na chikodi bedi me bone no nipa no so yi na nim suma say nipa no kwaje information bra kwaye we bra ye say bra say ne mo de a chena pepa mo chew mo fanche baby love mo fanche obiala na mo ma asumbi ebra
So abusua no ane akwakuti e de aba kyese Naana Brown acheche ni nsemu ye pa kyese wutimu se osre bonifache e de ma eye baby love se ebe ya ankomo amusori tian eye baby love na no na kyese ebe ya ankomo ntwa so na nka somdwe emrampo o de tutugegu de eye mfato ho a ochim se nka onya eye do bi e wa America kyese wutimu se sa do ni na nka bebo ne ye pa nanso tutujaku etumi ekonkonvince eye nipa na nkode do no ema Naana Brown mani twemu a kyese na wutimu se ya asema eye ye pa but ni nemu no ono de wagya amabibia aka a kyese Naana Brown so ababe cheche na adwe e de akyere eye omomugo social media so ana watutu bi so e de amane eye Agradaa e de fa eye na awo no ho ni na no wi o sade aseda e de ma eye omo a omo follow no ne eye omo mo bompa ye na kyese omudi na chi eye ne nafofo eye na dofo ni na wadom na ase akyese ni na no yakwakuti e de aba no abusua obetumi so akyere wadwe e comment section ho na kyese bibia so aye kama pa so Naana Brown asema ode baye ani akwakuti e de aba no meso so be subscribe button no me eye bona e won channel like video no so na bibia anya kama pa aha ana abusua me do besi yakopon nso na afi so onyo kese sa o chembre na o kama makram